bibiyagak awan tiragsak basbasol ko ng kawar kanya. Ngem ni Jesus may inalaw na hinikat na't na kay baludan. Waya-waya NAILANGITAN kawarti basul na ikatdan ni Jesus pudno mangisalakan isut kukwak di agpatenggan tarigagay na ilubungan buraken imon na ikatdan amin apana imbubukudan ni Jesus inag winayaan. Waya-waya NAILANGITAN kawarti basul na ikatdan ni Jesus pudno mangisalakan isut kukwak di agpatenggan kinapalangguat ken kinamaag ken panagartem itipirak pungtut ken amin akinadamsak na ikatdan anyan aragsak. Waya-waya NAILANGITAN kawarti basul na ikatdan ni Jesus pudno mangisalakan isut kukwak di agpatenggan jaktun nagbuteng wenno agdanag Kristot manubod hinispalnak puno awin na yawayaan na gaput aya